Om Swastiastu. Suksuma untuk galasan ni pakai cering daerah. Sedurung cicang lantrang matur, ngiring iraga sarang sami nunas icering ide sangang diwasu. Duaning sangkaning pasecan ide, preside iraga mesadu aja ngering kalahi sani becik puniki. Sani wangi yang cicang, bapak kepala sekolah SMA Negeri 1 Singaraja. Bapak lan ibu guru sani banget kusuma yang cicang. Lan parisisi sani banget tresnesi cicang. Ring raine sani makin, 17 Agustus 2019. Pelaksanaan acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sani kaping 70. Dumugi sangkaning acara peringatan puniki, Presiden raris semangat patriotik pahlawan kemerdekaan katulat oleh Iraga sareng sami. Iraga sareng sami patut selak melajah lan oleh pikaran sani becik. Inggih ide dani sani wangian gitu. Watak asa punika Presiden untuk yang membawa. Yening wenten atau titiang sani nenten menggoreng pikayunan. Titiang lunas gangrene pengampun. Sinap titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.